Nalazimo se u Beogradu, hotel Radisson Blu. Danas je prezentacija Privredne komore Srpske i Unije Nemačko-srpskog privrednog udruženja. Društvo ILKO Srbije je imalo prostor od 14 do 16 časova i na našem štandu je bila gospođa Branka Panić iz Sombora sa svojim slikama. Sad će nam Branka ukratko reći o njenim slikama i tehniku koju je radila. Dobar dan svima. Veliko mi je zadovoljstvo da prvi put se nalazim u Beogradu na jednoj ovako lepoj manifestaciji i skupu i prvi put izlažem u Beogradu. Slike koje sam donela su rađene tehnikom enkaustika. To je tehnika, stara tehnika kojom su se služili najstariji slikari iz ranijih vekova. Potiče iz Egipta slikarstvo, da se radi topljeni vosak. Ja ih radim na moderniji način, peglom, gde se vosak nanosi na peglu i prenosi se na odgovarajući materijal na kojem slikam. Može na platno, može na hartiji, može na daski, na lesomalu. Znači, nanošenje boje pod uticajem toplote i pritiska na podlogu na kojoj se radi, stvaraju se